Kagitene okauna bwa karibantere mwanya chiandwanda cha muthara ni bambiritie guchokera miundene yao kenda bethro bakimithuraniira ni untubo maanda jezite akariba bai batumite romba kiri thirikari na kinyarwangirwa nyomo cha kithaka kubethrwa bakibathurana na asara ya nyomo ire chiethiritwe ikinyangia irima riao na nkuruki gutwika mpanga kiriana bachukuru ikwithirwa ni ugwati bwa kwithukirwa ni nyomo iji ndiria betite na kuma chukuru. Kevin Kimathi na Chionkuruki. Kaitene kau akarintere mwanya ndwandene sha muthara na kuntukunge mwanyoti yani ibambirithio shokera miundene yo bai mithurane ontuba manda yeyite kinya nyuma yo kuringi kabone ne kyaramu kithiru kuntukunyu moshia kithaka yanjo na maruke no shietite nambere kwa thina burukiri akari obao kana kwa weteterune orode nyo ayena ntiri oronjo yaulia terio iro kana karuka ende iro kana kaitira barwine jo yere rukire da komine yile ya idari redio ya ronga lukwa mutie ya na mirau ya tamwanka ba maburwa ya watamwanka murio ko ria kilora kilabakongo na riu bua bona narekana na ukinyango kwa miunde yo watibure bonene kribo ikiriana bani ni baraberi girio soka masukuru ne jo itunyelete konto mno itunyelete konto mno nyana beto baitete thukuru ba ujumburo icio sana plus wo nyoke ndrao ge rotu ko eta nya witethia no gira o ke rao tu ko eta witethia no tuponjo no gira endre tianyangire into bieto tutena into bio ikiana thukuru na ni watikinya kirana ba thukuru no tuchira thukuru twaringaningana wechaita na tutumba kumearechi ya ita leo mvano ntwana bia ita thukuru enda ba imindana ndeka yokinya nya bia kora biu kwora kabire bionde tebia toake thabatwe no tuthai ndi kaira twajinya giriki na kinya tungambe tu kai kuringa ngambe ngwa kora na kumania boiromba riore nene ithirikari wa mwena rwangiro karibu nyimoshia kithaka ya ruke NWS ukumilati ate kaitene kauna kuibwa kiriro kyo burumbere nyumoi itate mantame onda vira NWS yori boyo skili abatu totabye kinya maisha ya tonto ya watina kenjo na kebia korea kone bonkomba koromba thirikari ombe koyokia njukumu kwa haraka yone boyo tutavyo ntonjo ni twetekere tampara bonene ende mwanka thai ba tumeane kakinya akorwa mubakuwa bawatane akorwa njuri bete bakone kithira ndikaite na vurayo jiomba tumbo tetuka inki reportera weru weekend kumatiania mbeta wa Kevin Kimathi. Nkatho cha mwanya ni untubo uge wa gwatakanya kuna kwithro gwatanrite na bautwikire nteto cheru themwe indi ugeta kuraja ni untumatin gichunge na ibangite na rwari rurakethirwa akiaraniria na Rigathi Gachagua uria ni mwe munini wa William Ruto kire guchwa gitigi kia utongeria bwa Nthiguru ndene Awero TV na kinya Awero FM 96.4 mbeta kwa Maureen Kinya mwana neto mathithio Maureen Kome.